Gasa itibiyag. Tinapalabas, inyabkas ni Lerma kin ni Amor ti sakit tinakam na kin ni Don Juan. Ngam binagbagaan ni Amor, adi na kumairaman ni Septina. Gapot sa bali daytoy iti amana. Saan mat ang maalukoy ni Don Juan ni Pablo amang ilako iti dagana. Isuan ang bilin iti mangpuor kadagiti mula nila kay Pablo. Ken mang sabidong kadagiti taraken na adingwan. Maladingitan unay tilakay, kastamot ni Lerma. Ket ad-ad na aginura ni Lerma ni Don Juan. Naamuan mat ni Septina tinaramid ti amana. Ket binagbagaan na daytoy. Ngem saan nga inkan kano ti Don. Naglabas ti panawan. Nagbaligi ni Don Juan anangagom iti daga ni Pablo. Ket pinagbalin na daytoy nga obrantes na laang. Banag ang nagsakitan unay tinakam ni Lerma. Isu akinunana nga ilaban na ti karbengan na. Itapapagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. 3 Friends, dito'y drama tayo, Gasa itibiyag. Di ka madanagan, tatang. Gaputa siya kon amis mo, ti mangilaban iti karbangan ta. Yung kasano anak ko, ubing kapailaang, di mo pa'y kabailan. Uwan, tatang. Ubingak, ngam saan aday ta titubang. Adda ti napanunot ko awagas, tapno mailaban ko ti karbangan ta. Anya? Uwan, tatang. Gaputan no kastoy lang. Ad-adda at agibasitan na ta ni Don Juan. Kanayon na ka ito nga ikuskuspil. Anak ko, di ko malaang panagadal mo ti into na ram. Di mong pakibyangan da ito'y abanag. Tas siya akong timang risot iti da ito'y aparikot. Sige, tatang. Ngam no makitak nga dati maitulong ko. Di na kumalapdan, tatang. Amor, diretsahan kan. Lipatan na kon. Anya? Naglawag tiin bagak, Amor. Lipatan na kon. Kat di mo namnamaan ang makita nakpay. Lerma, anya ka din dahit ang ibagbagam? Jakon agtuloy nga agadal. Adat asikaswak. Iso adyak kaya ti agsayang ti panawon di ti pagadalan. Lerma, saan ang masayang ti panawon mo di ti pagadalan? Gaputa si kantumot lang ti agnumar. Di nak maawatan. At dati kahit kung aramidan iti biyag ko. Iso at di nak malapdan. Anya dayta? Mga asim, ibagam ko matapno matulungan ka. Ilaban ko ti karbangan ming agama. Tapno masubli ti dagami. Kan balsak ni Don Juan. Anya? Uwan, Amor. Nalawag tinangag mo. Lerma, saan akas karina dayta? Bayam ko maamala dayta iti legal a proseso. Legal ko nam? No talaga ko maaday ta legal. Saan ko nagbaligi ni Don Juan? Anangagom iti sanikwa ti amak. Nung nagbaligi damat. Gaputan ako rapay kami laang. Kwarta tinaturahi ita, Amor. Iso asayang laang ti gundaway no sa anak nga aggunay. Septina? Oh, si kamat gayam, Amor. Uwan, Septina. Nagkapwa kaya classroom da Lerma. Ngam talaga gaya masana simra kita. Ay, isumat lagayam ajak mabirukan. Itay pa'y abirbiruka. Ngam talaga nga awan. Uwan nga, Rod. Amangan no impay-paisunan ti imbagana. Adinan kaya ti agadal. Anya? Uwan, Septina. Dahil ti imbagana kanyak. Apay ka no.
Sayang ka no lang ti panawon na dito'y pagadalan. Amom ka di. Gandat na ti bumalis iti amam. Anya? Wen, iso apang nga asim tatulungan na kumaamangay ayo kan ko ana. Wan, Amor. Namnamaam dayta. Tanapatiglat ta ni Lerma kanya. Nga uray kagura na. Paya di ka pa'y maturog, Munar. Agpampanunot ang harod, Gemma. Anya ti pampanunutam? Gemma, panagkunak. Kurang tayo iti grupo tayo. Kasano nga ta may patongpal tayo dagiti misyon tayo datayo lang. Wan nga rod. Napanunot kumot daytan. Namjak lang maibagakin ni Pangulo. Anya ka tano, agawis tayo pa iti kakadwa tayo. Ngam kasano? No kasapulan na rumor tayo. Aramidan tayo, Gemma. Tanodat tayo lang. Kurang tayo nga tayo. Nasaya at day tasing-asing mo. Ngam iyuman mo nga umunakin ni Pangulo. No anya ti may bagana. Wan, Gemma. Kasaritak ni Pangulo. Barang mayat iti dayto asing-asing ko. Gemma, agrubat ka. Ada pa pananda. Sa dinong? Rumor ta. Intag kita iti mabalintang awisan ang makigrupo kada tayo. Ginatgan ka din ni Pangulo tikid daw mo. Wan, Gemma. Nawatan na dagiti palawag ko. Iso kinunana. Apadasan ta ti mga awis. Bareng adda ti mga awis ta. Ngam saan nga ta delikado? Delikado. No saan ta nga gananat? Sa bagay, gusto ka. Kat sa dino ti prospect mo apapananta. Mapanday di sentro. Kat mangkita ta iti pagadalan na mabalinta sirkan. Agpaliw ta pa na imbag. Kat intun adda ti makita ta na saya tagundaway. Rugyan tan ti agpalawag kadagiti amuta amaawis ta. Alo na, sapay ko tagbaligi ta. Sigurado ka kadi ang kayat mo ti kumapang kada kami, Lerma? Uwan, Gemma. Naibagak aminen kan ka. Iso asapay la kuma. Tadinak pagduadwaan. Wan, ngamsapay ko ta sigurado ka iti dayto ang pangadang mo. Tainton adda ka ni Jay. Awanon binabaw yan. Saan ka ang makapanaw iti grupo? Uwan, Gemma. Sigurado ak. Nukas na nga ron, magsagana ka. Agsubli kami manen inton sumaruno. Kat namnamaak asumabat ka. Uwan, Gemma. Namnamaam dayta. Tatang. Apay ka di anak ko. Adda ti kahit mo nga ibaga? Pakawanan na kuma, tatang. Ngam talaga adjakon kayat ti mapan iti pagadalan. Anya? Amok, anarigat kada kayo ti kastoy. Ngam talaga adjakon mayulo ti agandal. Iso ang maawatan na kuma. Ngam sayang ti panawin mo anak ko. Agadal ka kuma. Bayat akabailan ka pa'y apagadalan. Pasensya kayon, tatang. Ngam talaga adjakon kayat. Apay ay akasta ka anak ko. Adda ka di ti parikot mo? Awan, tatang. Ngam talaga nga ipapatik ti kayat kung aramidan. Ilaban ko ti karbangan ta. Kastamat ka dagiti karbangan dagiti maikuskuspil at tao. Anya? Uwan, tatang. Kastamat dagiti kilo apagalagadan ti tattao. Kan maysa. Kayat ko abalsan ni Don Juan. Ay, saan anak ka? Di mo aramidin dayta. Di ka gibalas. Pakawanan na kuma, tatang. Ngam talaga anang ngadang akon. Kayat ko abirukan tiwagas. No kasano ama sublita daytoy sa nikwata.
Lerma. Pangasim ko ma. Denggan na kami mat. Apay ngamin aya, apag tintinulungan dak, amor. Gaputa na patag kaunay kada kami, Lerma. Kat kayat da ka nga iyali ka. Kabailak ti biyag ko. Iso apang nga asiyo. Tadi na kong pakibiyangan pa Anya? Wan amor. Iso apang nga asiyo man. Ta husto ko manday ta apan nakibibiyang yo. Iti kayat ko nga aramidan. Biyag ko daytoy. Iso nga aramidak ti kayat ko. Husto ni Amor, Lerma. Saan mi akayat ama isagmak ka? Iso alaplap danda ka. Amamat akagurak ti amam, Septina. Iso nga ikagumaak ti amin. Gaputa amok, nga awan ti mapasamak, no aguli makaklaan. No ti ko nam abalsam ni Don Juan. Pang-aasim ko ma, tadi ka agdardarasutos, Lerma. Agpanunot ka ana imbag, tapno di ka mayaw awan. Pilyem tinasaya at adalan, adalya satem. Amang birok itigasat mo itibiyag. Di nak maawatan. Gaputa saan ada kayo ti ada iti sitwasyon ko. Agpapada kayo amin. Ha? Kat ibagam iti amam, Septina. Asaan nga agsigsigurado. Gaputa addanto ti aldaw. Asubliak. Kat agpulonto ti ayop nga amam. Adda tayong dito hideout tayo, Lerma. Kat damagin ka manen iti maminsan. Disidido ka kadi ako mapeng kada kami? Uwan mo nar. Sigurado ak iti dayta. Lokas na nga ron. Danggan nyo amin nga ibaga ti Pangulo tayo. Adda tayo amin ditoy. Kat kahit nasawen, may sa tayon. Isong agkikinnaawatan tayo kumaamin. Agtitinulong tayo. Tapno agbaligi tayo, iti kayat tayong aramidan. Uwan mo nar. Awang gayam. Ni Pangulo Ela ti Pangulo tayo. Kas makita yo. Babae ti Pangulo tayo. Kaday ta kumatagbaling nga inspirasyon nyo. Tapno agbaling kayo kumaan na tulnog. Ken napudno iti grupo tayo nga uray babae kayo. Uwan mo nar. Isuro da ka nga umunay ti self-defense. Nga matapay ti basita briefing, sakbay dayta. Tapno amumter aramidam. Ken tapno maawatam anaimbag ti grupo tayo. Nabayagan si Pudpimanaw ni Lerma dito ili tayo, Septina. Kailiw kung ti kayan ayat ko. Maawatak tirik nam, Amor. Katamom ka niya. Maladingitan ak unay. Gapo ta nagsisina tayo gapo iti aramid ti amak. Oy. No apay ngamin asaan amap-mapnak ni Papa iti kinabaknang. Dila na asyan kini Tata Pablo. Wen nga rod. Ngam awanan ti maramidan tayo. Kumarkano ti kinagamrod ni Papa, Amor. Kandya akon matugal. Kat iso nga inasitgan ka. Gaputa kayat ko tang pakadakan ka. Anya? Diya ka mo nga impag nagayam ni Papa dagiti papeles ko. Ipanak gayam ni Tita Caridad ija abroad. Kat ijaya kon nga agadan. Amok nga inaramid na dayjay. Tapno diyan kung tubungaran dagiti rinukar nga aramid na. Oh, una yan. Pimanaw lang nga rodin ni Lerma akayan ayat ko. Pumanaw ka matagayam ko. Si siya klaangan ti agbati dito eh. Saan ko kumaakayat? Ngam awan maaramidak.
Ngampang nga asim, amor. Di ka kumamang liplipat. Igaid mo ti panagadal mo, takas taak mat. Ket no agsublin to ni Lerma. Sika kumanti agkid daw iti pamakawan, gapo iti inaramid ni Papa. Sana bale, agsubli akto. Ket sapay kumata agsasarak tayto atalo. Adda ka gayam dito ruwar ng agtugtugaw, Lerma. Uwan mo, Nar. Saan kami na makaturog? Iswari mo, ara. Pangalalaak ititurog ko. Lerma, agbababawi ka kadi, anak ikapeng kada kami? Saan? Ita ka di pa'y? Anabayagak dito yan? Sak agbabawi? Nasayad no kasta. Sa bagay, makitak ti kinapod no iti grupo, sipod nakikapeng kan kada kami. Lerma? Apay ka di. Apay aming mingmingan nakakasta. Saan nakagpalpalikaw pa eh? Ken, amang ano saan ka may kanmanan iti kundaway ang makapagsarita tamanin? Ha? Lerma, pakawanan na ko ma. Ngam sipod damo pa nakakita ken ka. Agayata kong ken ka. Munar. Sabay ko ma. Tadi mo, ibagang kung gundawain ka. Ngam talagang agayata ken ka. Jakmat kayat alokwan ti bagik. Di kan kayat aparigatan pa'y. Iso nga itamat lang. Aklunak ti panagayat mo. Gaputa ay ayatan ka man. Oh, agyaman ak Lerma. Agyaman ak unay. Oh. Agyaman akmat iti panagayat mo. Sikati maysa ang nagbalin niya inspirasyon ko. Iso ang nagtali na adak iti grupo. Nga uray adu arigat tinapasaran tayo. Di ka man talagan, Lerma. Gaputad na akanayon iti sibay mo. Nakasaganak akanayon amang protektar ken ka. Dakailan tinagbaliwan na ito'y jagak nga inaguman ni Don Juan. Manu atawanan tinaglabas. Kaya't naasawan. Nabayagan sipod pimanaw ti anak ko. Ay, kasla na po kawan ti ganas ko amang ilaban iti karbengak iti daytoy adaga. Gaputawan mo ilaagan ti anak ko ti denak. Tata Pablo. Ha? Barok, si kakadilay tamor. Uwan, tata. Ay na, ay, pasensyaan na kumanano, di ka nalasin at dagos. Ay na, nakapsok nga minan ti matak, Barok. Maawatan kayo, tata. Kat, kumusta kayon? Kastoy agmay-may sak lang dito'y balay ko. Kaputa, saan mo ito na nagsubsubli ti anak ko? Uwan nga rod, tata. Manu atawanin tinaglabas. Kat saan pa'y nagparparang ni Lerma. Huwag nga ron, Barok. Mapukpukawan ako ni tinamnama ang makakita man ng kengkwana. Papapigsak lang ti pakinakam ko. Sikang ay, kumusta kang Barok? Nasaya at matata. Kaasi ni Apo. May sa ako na soldado. Iso nga imayak, gaputa kayat ko nga ibaga. Di ka kumaunay agladladingit. Gaputa tumulong amang sapol kini Lerma. Ay na, ang yaman ak unay Barok. Ay na, ang yaman ak gaputa pinasyar nakmay. Auray kaskasano, maup-up ti iliw ko iti anak ko. Nalinay ka man ng Lerma. Apay ka di?
Kumustamot nga tan ti amak. Ha? Kailiw kon ti amak. Ngamuray anya ti aramidak. Jak makita. Kat sa anak ang makapan ijay ayan na. Aganos ka kumalarma. Gaputa sana basta-basta ti rumwar dito. Munar. Among kadi nga aging ga ita. Kat nasakit pa ila ang tinakam ko iti dayjay a Don Juan. No saan agapukan kwa na. Sa anak ang nagbanag akastoy. Kan saan kami kuma anagin na dayo kinitatang. Oh, Lerma. Maawatak ti marikrik-nam. Ang mala, isangit mo. Tapno malagaan ang diriknam. Munar. Sa nabali, Lerma. At dati grupo mang tulong ken ka. Munar, agpudno ka man kanyak. Ha? Adda ka di palimad jokin ni Lerma. Ha? Awan, Gemma. Di ka naglibak. Saan lang anam na minsan anakitak anagin narakop kayo. Iso ako nak ngadda relasyon nyo. Uwan, Gemma. Jaki libak na ita. Gaputawan mo ti dakes. Lumadan kami ti relasyon. Ngam kita ma. Di ko malabsingan dagiti paganurutan tayo iti grupo. Uwan, Gemma. Amok da kita. Agsagana ka, Lerma. Saan mo ang maagaw kanyak ni Munar? Aginsayo kayo manan kini Gemma, Lerma. Isong agsagana ka. Anya? Bilin ni Pangulo dayta. Isong agsagana kayo. Kano ti kayat mo apanagin sayo ta, Lerma? Uray inton malam. No awan ti adu nga aramidan tayo. Sige, inton malam nga rod. Alang nga rod, Gemma. Isurong kini Lerma dagiti addu mga ammom a self-defense. Asaan pa'y anay surukin ko, ana? Wan, Munar. Daytoyan ti gundaway ko, Lerma. Agsagana ka. Nagpigsa ka matgayam, Gemma. Kasla di ka kabailan. Kabailam. Sana bali, tainsayo lang ang detoy. Sige, darupan nak. Ya! Nakapsok ti kugdar mo. Pigsampay. Igiddan mo ti panang danog mo kanya. Ya! Talaga akurang ti panang isurudakan ka. Siyak mati dumarupkan ka. Ay! Anay ko, Gemma. Nagpigsa ka talaga. Sige, bumangon ka. Kadarupan nakmat. Agtoy pa'y hay ta! Dayta tirumbangkan ka. Dito yan nga irwar ko ti sakit tinakam ko kan ka. Daytoy pa'y ta! Daytoy pa'y Huston, Gemma. Diyan kabaulan. Kasi lang mapugsat ti angis ko. Lerma! Lerma! Ay sus, saan samot din agang angis? Napalaluwak samot din ang kabil kan ko na. Lerma! Anya ti mapasamak kini Lerma iti dayta agundaway. Papagayam, di yuliwaya na denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. 3 friends, dito'y drama tayo, gasa, iti biyang.
Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.